ja sam Natalija i ponovo se javljamo iz Artimedija Balkan Tube Press Corner. Sa nama je Andreja Stanović. Zdravo Andreja, kako si, kako prolazi prvi dan? Ćao, pa evo super je, fino se provodimo i tako. Reci mi, tvoj kanal raste svakim danom, kako komuniciraš, na koje sve načine sa svojim pratiocima? Pa uglavnom putem YouTube komentara ili putem poruka na Instagramu. Kakva su tvoja zaduženja na Balkan Tube Festu i šta sve možemo očekivati od tebe? Ja prvi dan ne učestvujem nigdje, a sljedeći dan učestvujem u nekim panelima i tako. Kako reaguješ na negativne komentare ili imaš neki savjet za Artimedija tim i za našu publiku? Pa ja iskreno ni ne pročitam te hate komentare, ili ako pročitam to me stvarno ni ne pogađa. Čak sam snimala na svom kanalu reakcije na te hate komentare, ali nisam, reagovala sam tipa da sam se smijala tim komentarima, zato što je to stvarno smiješno jer to komentarišu djeca koja nemaju pametnijeg posla, tako da mislim da ne treba da uopšte obraćaju pažnju na te komentare. Kako će se razvijeti tvoj kanal nadalje i šta planiraš? Pa sad kako će se razvijati ne znam, ali pokušat ću da snimam što češće, tako da, eto. Hvala ti puno. To bi bilo sve za sada. Vidimo se kasnije i želim vam puno pozdrava od Artimedija tima. Ćao!